emu ngoma so Facebook Sompa 106.5 FM Accra ya na de Accra na so ɛhɔ no wadwempo hia won kanto so hia sada na wo che ma esu obia so wo hye ɛno nso ehia na wo pa wo pa nso ehia bi Sompa FM live ɛne yɛ YouTube de na ɛna afi www.sompaonline.com ne nyinaa ya bɔ no boa de akwakoto abenya bi akenkanya bi nso ahwɛ anopa nsɛm a yɛde toa no de di mu akotene bi ɛne sɛ sese de wo mmerɛ bio bra wo kwakoye passport hwan na ɛka asɛmi Asantembero to for say to ya water me no dia tudwa sa kan swati one magina wawa etu wono mu a etu sika okọ na woye ne nkuma mu de broni fra omo small scale miners no e de ato se kwan aban krofo bi fa so edi wo mo mpabroje wo ho neema no ne mra ebo abira ankania ne nsuo boye nyame ya domo a July bosumino de kan ba be kwosoro no don kuma ye wo mrahye bedwafie diaba sa PURC ombesama wo mu sada na ye bebo na afi ye wura mu a 24 economy Ghana for ma atwan ache no aban krofo de ho nsem akoma speaker emu nsem tesen na St. Louis Demonstration Junior High eno awa Sante Mantemo headmistress awadano ade adesrede bi ato Ghana benim na yebekọ Kenya mamu eno abibi mamu ha ya mentime ho ase bi asode ama nipa be se dunsia de ena mano a wati nanan mo wanse do eba ne sen abeka wenu mo ho an yabobo ne nyina no a anopen so yetena se yede baba so mo se nonsia kase boye ne a yede anka chemebego nsem nyina ho asawdi ama wo no eyeme Akosua ajewa kwade boaten mene triple amen ejapia Apam Dadaa ya yede nana kejesi kase ebo eto awo no eye secured and secure sanitary pad nti yeba Sompa FM Afei ansam no ninche mu ankasa enie ano dano nyansam keto ma wa santemantemu ebra na trose ahemfo chiniye na bididi biachie na ehim so ewo menhia fikase mu ne nyina da aye eswati anase eswati ni ehene yewra ken swati be obaprie mu ewa santemantemu a wane wo chekra ne bra ngoma so santemero 2472 ya wotoso mie no beto kese ya wo mbeti nkombo ne nyina da ye nkitawodi sonko a eda santememu Ghana man ana fe eswati ni man no one more antamwo sane baye mu betumi atratra na fe engitanwodie ene ho hyehyɛ yawodo bia ɛwɔ sɛ amayi ne kura mi enu digu akwanmu no wɔn betumi ayɛ ne saa na ebra enra kenswati the third wo ba santemantamwo no yenyina nim sɛ obepie mu na no benadane mu ɛna watena ha ba bepem sɛ na enra wo mu de ni kyiniye ɛwɔ manhia museum ewi akire National House of Chiefs na mahemfo bejako kase ye wa santemantam ko pomanhia no ɛwɔ so kokopie hɔ no mu a wɔn na ni ko twewisi ɛna nan mahemfo ɛkokɔ hia ye wɔwie wɔ amana nso wa Kumasi Metropolitan Assembly kemi ɛwɔ so wɔkɔ hɔ no mu ye wi akire no manhia fikase mu ɛna probo no wɔde ɛkokɔ twa ato akora na anam so amakenswati the third ade atodwa sɛ wo hwemu pa no a amamra ne amande ade ye ntoto na se ɛna wiase amansa nyina so asantemawura wɔno so ka ho bi ɛna so ɛba na hemfo ɛne mu nsansam anam so nti ɛno kora na aka ho bi ama waba nan a waba asantemawura na so sɛ wo mo ba beto kese sɛ ne ɛbɛ na amamra bi wɔ akira wɔn betumi ahwɛ na wɔkurakura ne yi. In our customs, we ensure they are diced, global, and serve as tools for good governance. In Eswatini, we strive to blend tradition with progress, much like the Asante Kingdom's remarkable local government structure for service delivery, which I had the privilege of learning about yesterday. The Kumasi Metropolitan Assembly's integration of traditional leadership into modern administration is a model of how culture can enhance effective governance, ensuring services reach our people while honoring our heritage. Aya Swatini, hene aya kan Swati the third, and your tenant can watch you know, and nana what was your boy.
aya asante dwabe manhene wono so gina asante mewura anamu ya wakasa ya wono so ne nsem wi atuja. Your presence here is not just a visit. It is a rekindling of the sacred ties that bind African thrones and people together. It is indeed a reaffirmation of our shared ancestry, our common destiny, and our undying belief in the dignity, resilience, and future of the African continent. Otumfuo, our king, whose throne stands as a symbol of wisdom, courage, and unity, extends to you the warmest greetings from the depths of his heart. He recognizes in you a fellow guardian of custom, a leader of vision, and a monarch who has upheld the proud traditions of his people, while steering them toward modern advancement. Akosua ya anodan yakoso awomenhia fikisiem. Ene menhia fikisiem bra enkomo we nyina yakoso no na Ghana mrase badwafo nso na wono ahia. Na emu na abaya asomafo bi wono kokopie ho. Ede krata ne kese se tie ni eche nkwanwoma wono de kokoma yewura Aba Sumana Babe Egwega se wonyin wonhwem ne nyina ye aban no ne nhyehyɛ foforo a wode ba se o my Ghana befa ne tempa efra na fe ye free lala so na yakoya nkasa ye betimi awe ma obi nso anya so mfa so obi de atone de se 24-hour economy wono mo de bontoa kineyefo no ewie ye Ghana fo busu ho nsem na eno wo mabo ne nyina abo de akwa yewura speaker na bra wono mo kɔ no empenimfo a saa nsem nyina mempenin de soma wo mo no de na odi wo mo nim eye 24-hour economy and accelerated export development penia wotua no yewura Augustus Gusitano wono na wonem penimfo yi ekoi na ewie ye no won be kyerese mempeni won hyehye pa de mo man se de beye na ye beti nyinta so yi na yankasa nso ede yensa pem ye boa ebetimi epie yachi na agigim na eno no wono mo de ehonsam no ma speaker wie a wono nso chiye no wo de asem bi esoma ma Ghana fo yina. Simple and see how to improve upon what you got, or take them on board and try to convince them that what you have proposed is better than what the person is suggesting. That is how you can get all of us to work together. But when the person is ignored, then that becomes a headache, a roadblock. That becomes an opposition, and that retards progress. That is what democracy is trying to solve. That we work together, build peace, collaborate, harmonize, build consensus, and define what we call the common good. Once we get that done, then everything becomes seamless. And so we are happy to have you. We have a few MPs here, some joined later. She was deputy minister, right? Of the staff. Yewura Abansmana Babe ya wono eneye achiame hene de ma wo my Ghana yemra hyebadwafie na atese wo bom mpani abaso se na dwempa wonya ye no wantwa mra hyebadwafo anya amfo no ani tirimu anye bribia na mom wo de abehye wo mo nsa se wo mo hwem enye ntum na enommoama wo mai nyina yenyi etaso. Ayo mama na nimsem sa nyame ya domo a July bosmede de dika pepe no ana wabo amane se ankane abo ebesan so apajamu biemu wei aya PRC adwumekuo no ana de sama ne bone beto dwa atro se emu paja na ekwakwogina ha mu nchemu mienu akire po no enan aninum 2.45% ye no so nyes ka keto akora ana basa beka o ma Ghana yenkanea ebo ne ne chia ho na anu nam so madam kuma ye wo ma Ghana mra hyebadwafie wo munu ye omudi kumomati kwa paya dai ne ekwokoso e wo ma Ghana munu anu ya yeten pa si atu ma emu yesese de anya hoden na so bra no bia no nkanea ani nhio bo kwa ekosoro anam so ama ranking member ya abedwaku a wonum show maye nyina ma hoden won sam so mra hyebadwafie woda no bi ye George Kwame Abuaje ade atudwa wosenya de asantumu wei wo modom kuma ye wo mra hyebadwafie wo mtiasi wo beje atum amana ye adwuma. Gas price has not gone up. Exchange rate is going down. These are some of the factors. Exchange rate, the highest for this year was, I think, $15.527. Okay, that was the highest in this year. The lowest was 10.20. Currently, exchange rate is 10.30. So, why increasing? An inflation rate. Okay, these are the three factors. The inflation as at March
was 22.4%. April was 21.2%. May 18.4%. And then June, the research says is going to be around 16%. So all the three factors, it has to be an increase because all the factors are going down. So we urge PURC to come up and explain to Ghanaians. And I'm going to also inform my chairman, that's the committee chairman, to summon PURC to come to the committee and come and explain to us. We can't accept this, that all of a sudden you just say you are increasing electricity tariffs to 2.45% without any explanation. I was sure why you're wrong, can member. Ya Bejokua, a Doma Ghana, Yaman, what you want some summer silver fee, what can be your George, Kwame, Abwaji, and what you must say, PURC Fuano, one Baba Sama, one Mamma Bamra Silver fee, now DNT and Kania Bwakwa, Akosua, what Baba Chichim. Ghana, so far, we have an on some so na regional integration services aka ho e wo man mu yira okuja twa brokwa wono anso na north town wayemra se bedwani edema ade hye wo ho na pani di atudwa echese se de kane na nka wo kwakoye passport akwantu krata wo bebre abu afaso ebi kure timi di mfie ni mfie achi ansa na nse timi aka no ene wo matwa aba de ahwe ano amasa hawo no nyina efiri ho enti efiri ne de kronya de awo kwakodi santen so no wose obeye so afo se wonya daje bompempe ekọ wo matena ya hodo a wo passport na okohunu se nipa be se empemadu so kura de egu ho a wo montimi ankwa ankoje ni nyina no na eye sade emunsem etientira na we no wo ka ne pre a kire Ganafo ayenye pre mfa se passport no enye obi agapade na kampese wo ye enye obi a wakwa kurekure hwirenhwire ehia ma obi bia wo ye Ghana ni te sade ya na website ehia ma wo no sa pepepe nti sei the friend is a Goro boys no one more yinina the free ho enti wo hia passport a enha ho mfa nkosi obi so na one more yen hyehye pa na yewura e kire mu sei de kire yen sanchurofo. And we want to use this opportunity to raise awareness that we are not going back to the old era where you have to be stressed and inconvenienced by having to be told to go back to the passport application center for your passport. That led to a lot of frustration and considerable anxiety, and in the process, a lot of Ghanaians just abandoned the process. There are quite a number of Ghanaians who still think that it is just propaganda or a fluke, and so when they are filling in the forms, they do not provide their addresses, and that has been a challenge. We want to use this opportunity to confirm that these passports are being delivered via courier, and that you need to provide adequate addresses, accurate addresses, so that these passports will be delivered to you. Eno amanane so afọ Euro kuja to block na wo kire passport ho nsem mu no se de ohia na ofi address ana wo office de ba bia wo bia no wo mo de betoa wo ama wo nsaka enti efiri nda de kro de friend say Goro boys fasi asumese so na benten so open ntem a na watua sei no wono mayini nyina de afiri ho na enche bia ebo a obetua e de aye passport a akura etimitua bie no eno wono mbeyo eno ene wotu ne de say ablakwa on fees enti eno so what the better. And those who thought that they could collect passports on behalf of others, but we want to emphasize that that opening does not exist any longer. We will not allow the Goro boys to infiltrate this system. We want the system to remain robust so that we can protect the sanctity of our. Let me also state that the earlier announced reduction for ordinary passport booklets from 500 cedis to 350 Ghana cedis remains alive. Parliament is now back from recess, and we have worked on the fees and charges bill, which will soon be laid before the House. We remain committed to that pledge, and we take the view that passports are not luxury documents. They are essential documents, and it should be accessible to all. North Tom Rasebedweni ya wonoa na ya manone so afọ Euro kuja to ablokwa ene chire nsemi no de chire yen central for
Jumadi Sonkobe Baba Kwaso Wamagana Emu, where your Constitutional Review Secretary. Wamo Ebaba Shasania Berna Gani Yama Marano, Emu Sakraya would be a waseba, dear here see a some word here, see a Donny Muna Fea, Jim Wajan Chirawotono, Wamo and a Dianimo and a Baby Disage Main. Now, way are your Ghana this year Binua, Wamo I won't call for my mind show, and not one Wamo Baba Tenase, I took a Saja one margin chere, Ebisa 1 month Samna near a who here, so was a Ghana. Yamamra 1992 Constitution no ye kruche de gu hono no e wose tumi esakra mu man jeje na South Media sonko mpanyefo bomane se nyame ya dom a wachina ada ana beba so enmreba se no nan abapa minute no edunum ena wombara so betumi age Ghana fo adwenkyere e wonkrofo amaman so ade afirimu na wone nyina no ebeya na montuo pa sanse woman no babia yadu no yanyini pa ena nsusuye ne adwenkyere wodo ya ebeba no akyerese Ghana yamamra no ye wo constitution no article bu hono mu a siyasasa no a ebeboa amamata Ghana no asafa no ntuma pa ade afira ebi nso krampo hono mu a enyasa na sesa no nehia na momu osi ye hyam kena na yamana nya nantupa pa gina so no eno so yade a ebeboa Ghana yi papa na anti Constitutional Review Secretariat na tro se sani ebaya wo mama no beto wonom na Ghana fo a ewo nkrofo mama nsonso wo be hunu se wo me ye Ghana fo wo kan man no ho se bi odura bato a wo so ba ebeto ba mane ye yenchi no wo no safo no nyina ba ba chanse na won maje wo madwenkyere wo mu susuye ene wo mu nim dia wodo bi ade aka ho na wie kira wo makwa wa kike nyina de asiani amana ye doboa na atumi aboa ma de Ghana ye pese nya na ye hwehwe ewo ye mamra ni mu no atumi ye adwuma saa amano ayeje ye toa ensem no eso ya twansam no so dia na wonua ye ka wo se anopai na kojojesi no nsiabre mu kase ebo ekoba jese sempremo ye boni din a na adanse ho ne mapapa ya woton wono enefiri tetentere de bra na ye mofrada ye na ye mu nyina no woton adanse ho ne ma na na adwuma pa ne na adwuma so no ne no kredie nti wagina mu saa besi ne ya me no wo kasai ehon so na osika bie kura wo no utimi to adanse ho ne ma edi kokko wie dan no ma yeye nti afi na abɛhyɛ ase ana apɛso wie a baabi adanse ho ne mapawo na kojojesi company limited ko ba jesi sempremo anopai won de ayon roso no cement nchense de boda so ceiling buttons mo ene adanse ho ne ma nyina te se penti wode aso yasena ye de to awo wo mai Ghana nso de wo ba bia wa esemframa na mo won kran no wa hwe no Tantra Hill runabout ne so ha ana 0204 355 040 na wone ekoba jesi sempremo ne nkomo na dwuma penti no Central Steel fo abonaba so se eba wiase nyina wono ene to adanse ho ne mapa asembia ama na honso edda enam ne nokredie nti anopa secure sanitary pad ka yen ho oyo ababa wa wasi wunyinta so a secure sanitary pad na mekasa ede ama wo se fadi wo hodwuma wunya ntwa abra ma me de hia wo secure ne ma ye secured afe wo be ma na peso to ade de che odofo enkankan na woda ya na odi secure sanitary pad aka no ho na amanema nyina sesa eno na nataba no so ewowa eno achi pe cotton wom enti etime so heavy flow mukura wo hunu se heavy mu no wo a be ye ne gel ema wonsa anye watade mu fin rodro map bia antum wo ya make no wo wabu nsa wie na ni dane tewo so ma secure sanitary pad eni wakagina mu eno enti omai mu ana ye no empanimfo a wo mo chebie eno na dodo na bodin se woro pe enti se wunya ntobi a na entem watobi ne bo no nso efo na eye papa kuma asese mama excellence cosmetics adum pz ho ana se kwada so est taxi station kane asempa pharmacy lenum eho kwa wonse kane dodo mu apampam so tofo edi ho adanse se no na wode fra wo nema ya na edi wo mo edwa kese anopai midimafo herbal center Dr. Time da so se yare be na tewo so a wo tena ho abra ne time ne kura no bra no mfata amonto so na wo honto wono energy stroke ema usanya hodin gina wo na so bio sanko boboro wunya wo ba bia sisi yade ana se ukotodwe ena sasabro abubu wagu ho ebia na ye diabetes ana adwonso twam yade hypertension na kidney de ye mmoso awo na anwo ye mfamfene fikyire yade a yato ne din se kwankro no ene no woko ma eko anopai wokutayemu ena yade kase no esom mo hwehwe no wopoku ase mayira
enkran ya ana Kumasi Agogo wane aban sukuu no edi nhwɛ mu Dr. Time da so wɔse ebre kitwa bi na oyade no ase atu na nyame nso ene yaresafo anopai wɔkan ho ne yɛde kase no ɛtoa wɔ yɛda yɛ ho tia waba yɛba de aka akyire yɛde best wa so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kura fra me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Papa US ha kura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo Akosua. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Akuoba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam a ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase Kumasi. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we Akosua depo. Ene pokura se de no kra to nchen a. Wosan wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasan bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese nso e wo da de ntam edwesu Accra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojejesi Company Limited. Kuaba Simprimo no. Medo Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka sentina ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and me do shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enukrotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu otu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoye Kweku minim se wa yeshe me kra manane now so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but also got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mui. A hwana do na aircraft. Hey, and
say Accra ne nimpote me demo. An ye demo ampa. They say there edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there ayaresano ayam more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin se ne beto mu ansa ne yetues ka no. Me so me connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode bam. Connection ne mu de wan. Wo di ba de kura ho. Wa ba do kura wo di ba de kura ye ka stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say Owo agogo opposite government school no. Ena nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimba Herbal Clinic. Wudima fo ne hwa. Sompa TV, Emma Akituapa. Emma Akituapa ampa yamoamo ene twen se watwen ye fe ye to akase no so na medu ura santimantemu. Small Scale Miners Association ye wo Ghana. Ye frɛ omo Ghana National Association of Small Scale Miners. Enura santimantemu won mu konhyemudie. Na enhyemudie na se ena wo mo twerɛfo soronko. Yewura Michael Dujamfi ebekasa no wache se ne ekoso nensen no gold board aba ya wo mo hu ne se ne nhyehyɛ na dwempa a wo de bae no ebeboa pa ma wo mo efira ma no ne na wo bebu ye fa so esa esika okɔ ede kro no etro betwa na emu wo mo ye timamufo a wo mo ye ne nkakra akra se won sabeko ano de se tie bia wo ho behenhan wo mo nanso se nya sa na tie gold board fo e bae no ene wo mo nkrofo adwuma wo mo ye ne se wo hwa na binu mo abo apian ye beba na ye se ye firi abamu na de ne kyerɛ sɛ sika okɔ no yama atumi krata empo wo mo ekura nkrata ye adwuma no woni beba ho so ne yafa nyansa kwana woti de ekuta nyina de afiri wo nsam ne no ɛna wɔn ma yɛ nsɛnkyerɛfo nhye mu sɛ sompa de ha na mpanimfo ni tie na mo kan so ekɔ akyiri enti saa sɛ me mo mmɔ so na mpanimfo nte sɛ nya saa na wɔn asoma wɔn mo a ɛne wɔn hwɛ mienu. It is with profound disappointment and outright condemnation that we address the continued attacks and acts of aggression perpetrated against our law-abiding small-scale miners. These acts of brazen impunity, seemingly escalating with each passing day, are a direct affront to the rule of law and sometimes give a doubt on the government's readiness to adequately protect its citizens. In fact, we speak with utmost bitterness due to what our innocent members have been going through in recent times. Currently, operations by security agencies are scattered, uncoordinated, and unregulated. Eno eya chọchọrọfo a wada Ghana National Association of Small Scale Miners asantemantemu de nasam wo mo penim pa na ewie na titinani Alhaji Musa wono nso de beto so se enhyehyɛ wɔ hɔ enti se aban ani abre se yesika okɔ no wo ma ebi mfa nkwanta nkɔ baabi a woni sa nhyehyɛ no so na obi a ho ntɔ no kuku board ya gold board ya aban ani abre ade a eboboa ni na gold board so na de baba small scale miners one na de gold no baba enso na yenya so nwie and obeti ye what na ye de bia obi sori a no obetake so ye be sra pa ye pese obo succeed enchi on mayen to sa skill to money na for so obi anya ya some person we operation ye dem say ebi ni mo right so ebi ni so aso ye from paying for so na tax force engaging na entini katibon na enfrim that so be sorry na oye operation about say go on entini engineer. Eno eye Alhaji Musa asantemantemu Ghana National Association of Small Scale Miners no woni titineni. Our Santamantam Kronwa no St. Louis Demonstration Junior High Headmistress Yawatano Aye Ora Michelle Akwa na wono so ade adesodia to abatania refo nyina nim se as I wish mo pa no a suku die
Achurchofo wonum ye wonum afamu dio na emu fa kase no aya na gina batan show wose ne wo hwa saa kerikoram foforo yi a abide ba yi a eboa pa e ma de kire koso eduruma bi a me yewunu nkoda no ba bi a wo munim de no koka akoda bi won ma wo ye na mental sa no a e ma wotumi nu sa akoda no wo ye ade won konta anase bi abrofo samu ana akoda no ne nim de no ekosoro anam so amode ade srode atoa so ade ama batan se wo mo so moa ebra nkoda no wo mo apo abafie na yamar boni kwame redu ene kopie mu adwumadi sonko a na ekoso e wo suku ni mu ene nam so ma ora yiro Michelle akwa wode nsemi atudwa sei ehu se Ghana adisua na kwaye se de ya kire me ne ese mentro na no amaye ba de me de madwene fa ho ne de ya na ede ntina ye de nkola we ya shas nti wo mko secondary school no na eto aso a minim se in the years to come e ba benya nimdifo a esen wo mo akodada because yesese a obi afa na adwene bibia ya kire wo se we yesafo a e de na ma ne yesafo a dade e wo ho ni we etimi de bie ka ogusu madwene ho aka bibifo ye nyina e ba come back to the same answer but different direction until the enim se beba ne next year nam se do ma start e wo form 1 enu so mu nura na e bi o mu de na kwa animu e chen omo na enu achiro no de adesorode to Ghana banim se wo hwemu a enai so ame akwan ya wodo ya won mo yenti no wodru aya Ashtown emrom de kro no a Ekase dodo no a wana won mama ne no amana baba fanti du maybe a traffic worker enkoda ye won mo musuko school ho no se won mo twa kwan mu a ne mu aye den nam so nti wo mo sere senka wo mo nya zebra crossing kra won mo anke betumi aboa wo mo bra adesuafo no apon school a won mo twa mu a keno so mu nsem no ebekọ yi ama wo Yako highway senka o meye zebra crossing we anim ha na high school eno de ye 2-1 amoa tisienya obi no mo be ya yako rango kram de letter kra ko senka o mo ya ko mo nye zebra crossing e wo ye anim ha se de be ya cars enam CSC han mu nyina nam ase public school ye major problem aye baby a on say titi no nanka egubola ofie ye o baby egubola se ni baby a gise ye ko cars nyina gise wuchi ga yenya de bi na ko mbetime de van abesi wonanka na otwe afa ka be ye nchi to matu aka because eno ni ade training empa onya na ya na ehia na ya na MP ni so wa ha na bua nti won say ye sidan bi wa ha na bi so ni nyina ye MP ni shiti but unfortunately ono ko standing for vice nti na amanioma hot minim say the new MP obetwa the way I was sure why I had Mistress Awada St. Louis demonstration junior high and no Kumasi Ashtown room. Ora Michelle Akwayama Boni Kwamiretu and na Ode Ebreye. Ene yenwe kase no bra medo ko Kenya mamu a wo ma hunkru Nairobi. Ho na menteme ho ase bi atweneti. Kama yese wono no de wo hwe emfempem mienu ne adonu nan no mu a Oya kire betwene ti won potem ho mewie binum ti nananom won se do saa ne nyina yese aba no de sikato akese bia beba wo mo hwe obotom a won mo ntimi ntua ntese wo mo fe wo mo se kokọ de kire aban no na afimu ani wo ma sa akeka won ho biu na eno na nam so ama ewie ne yese teacher na bi kura police force ne penche de ne kokọ hye wo mo adaba mpona achi ekowie no wati nananom won se ado wo mo nsa no na we nyina no nipa be se dunsia na aposifo ne asrafo ya tu etu agu wo mo so a wo mo tina na mo special local food abakade enye diane ne diane o ye wa diane ne wa diane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eje ayarehwe na emu no na urungu Hudson wono na eba nipa fa ahodie ntetia so a otua no pa ehwese enkoso na wode ato nsantrofo anim echese no kwasem ni sede mebunu nani asi abre ne de won mo ye won ho wo Kenya se ya ne hinkro Nairobi na afi Mombasa no adaje ne posokra na meka se no posifo baba bia mempene nte ene babia kwamra se babia fia ho ne de bia wo makwa kwakire nsraban wo ho
one penekura ma nipa enkro baabia na the friend is so she say ya to go almost any and afi visa water gas na so one more to say the be na emabunu no one more konko say the ni kwan say one more say na some pansan twofo so enkomo nyina ye ni di akire the besi akire no ye mfa nkame ye tiefo na ebi afi no waso afidie anopensam a ye de to awon bi ene say 24-hour economy ya mampani efo ho da ya wode aba no ehon sem wode akwa dan speaker ama speaker nso wabo What began last year as a cry against the cost of living has morphed into horror. Over the brutality meted out in response. Timamufu ye nipa du nsia na ati na namu wonse do emu ahenan eprepra anopai na asie bi wo ha yemfama na nakodwojesi company limited adanse ho ne mapa woni na ewo afi ahote tam ewo dwa so a obi age atum na ye Ghana hai ene eyo no na ofanso wa pobuden ejina ye etimi bo ho ban kra edi free ene daniel hono secure sanitary pad sada ena medima for herbal center Dr. Tamda so eda no no wose yare bi ete so bra no mfata monto so opoku ase mayira kwan no so ana se Kumasi Santimantem no agogo na one here man near man social media and po waken come for near triple a man ejapia Apam Dadaa and authorities can't contain them online, cracking down offline instead. Afi Sompa batani nyina efa bia no pai na sabre de ye da ye hutia waba yenya ba enefie ebojaye the actually means Ghana today and my papa nyina protests. And Apam Dadaa accused of defaming Kenya's deputy police chief, and while police initially said his injuries were self-inflicted, 3 officers and 3 civilians have since been charged with his murder. His grief-stricken father is looking for answers. Hajia special local foods abakade enye diane ne diane o ye wa diane ne wa diane enye nwanwa sa Ghana ha ahemfo eyi akese we de na kese party akese sa wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho say ye buffet ene wo mo ye say ye local continental dishes wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no die tie friend local foods ne say enye wo mo ye diania na wo matentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no dia ye diane se eya bontine diane edienye ni bisa dabi haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra haji special local foods efise hono ena diane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve haji special local food pese ofra eye 024635991 024635991 and answer 05947972115 eye 05947972115 for na with them endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic and answer eye kidney eye liver problem wofa baby and ajuju na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho akro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwe wofa baby na ajuju kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se wo be hu endpoint homeopathy clinic e wo kono ma boy here na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spinters baby friend share signboard no who do na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya
Sentina Yabokoi, Namedia, me all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abuame Amase say, Menumsua you and answer the Asia. Missing film me DM. Now, who can say Missy, are you fit as Richard Huma? Na Eti brightens, Yas whitening toothpaste and then the brush. And then we do shimmy. And then I was seeing Fay. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush in the air. Ebo was some buying. Demunina and Mawanumu Sham. Oh, yes, and Petrodo. Yas Heba, Yas whitening, and the Yas total care gel toothpaste and then the brush. I was young chamfa. Sawa Pedro 2 1 Kaiha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste more and then the brush abejaso abe 21st clinic yes sciatica expert sciatica no nurse na wa to asem na fa wo